He nui rawa te utu mō ngā puka uru whenua o Aotearoa nei, mēnā ka whakatairitea ki te utu mō ngā puka uru whenua o Whenua Kē. Koe rā tā Winston Peters, hei tā te kaiarahi i a Aotearoa tuatahi, he toko maha rawa ngā tāngata kua amuamu ki aia mo te utu, kei te utua e rātau mō ngā puka uru whenua, ka mana mo te 5 tau noiho. Nā reira, hei tāna, arā hei tā Peters, kua tai mai te wā e whakamāmā ake ai i te utu mō aua puka. Kātahi te utu ki te rere ki tā wāhi. Ānā wai he, ka tino he ke atu i te utu o te uru whenua. Well, it's really a matter of just making money without a good purpose. No te tau 2015 ka piki ake te utu o nā uru whenua mai i te whitu te kau tāna ki te kotahi rau 50 neke atu. Tā piri atu ki tērā kua whakaitihia te whai mana o te uru whenua mai te kautau ki te 5 tau. Well, it's far too short because if you look at countries abroad, most of them have got 10 years. Hei tā te tari tai whenua ko te take mo te pikinga utu te whakahoki mai i te utu mona rere kētana. Hei tāna kāre tonu he kiko. New Zealanders have been grossly overcharged and it's not a matter of paying for border security and things like that. We're New Zealanders trying to go abroad and every time we have to use a passport and renew it every 5 years, it's an extra cost to travel. Kei te tōtara wāhirua te nuinga ki nā utu mo te uru whenua. Yeah, I think for 5 years is a bit out there for New Zealand. Considering I'm a mother of 3, so if we decide to go overseas, obviously it's quite expensive. At the end of the day, if you can afford to go away, you can afford a passport. Enari he tautoko katoa he potorawa te 5 tau. Because when I next go away, which will probably be in about 5 years, I'll be needing to renew it. Probably only spent about 2 trips over to wherever you need to go with your whole family, so yeah, it is quite expensive. Hei te tau e tū mai nei ka ro takehia nā utu mo nā uru whenua, hei tā Peters, hei aha te tatari, me whakarere kēhia i aia nei tonu. Rā paira tā whai te karere.